Daha bir jol, assalamu alaikum dostlar. Mına bu avtorynakdan çıktık. Mal bazardan çıktık. Videolar to'lig'i bilan tartildi. Mal bazar 15 minutdan aşıp tartildi. Avtoryonak bir 12-13 minutga tartildi. Bugun unalar öte ele ko'p. Büt batqaq. Hazır emi çöp bazarga barabыз dostlar. Çöptün bahası arzanda atat degan so'zlarni qo'yamiz. Endi bar o'rnidan bilaylik. Sizler kanalga kattалганды unutmanglar. Videoni saqlab qo'yinglar. Video bilan bölüşөбүз. Aşo dostlar, bugün de aybay grip bolup orup kalıptırmın. Buyaka bazarga da gele albay koybay koydum. Antkeni TikTok'ta 20 mingden aşık el, YouTube'da 10 minge jakın kattalıcı atayın uşul bazardı görölü dep kütüşөт. Yani oşonun baарын eske alıp мындай жата албай коет экенсиң. Анткени жоопкерчилик болуш керек. Болбосо бул ишти такыр баштабаш керек болчу. Баштаган соң эми ушунча эл күткөн үчүн катталды. Ошонун акырын эсиңизде максатын актап тартып берип турушубуз керек. Баарыңарга чоң рахмат.